AGM sini doctor rokno private practice mwthakmano roshanani bagai aguliwo khorangti salaika Sarbabhartaiya Panchayat Parishad ni Tripura State Committee rok agulini Circuit House buskango Gandhi jidi bangthong buskango o tangbotangno naharjaka aro tongkha mothani haste kasko Congress ni MLA Birojit Sinha hapangni o dagimano shia hai samung tangma hini shakate leriawino roshanani bagai shanmungti shaka Agulini Circuit House buskango Gandhi jini mangthong buskango khorangti salaika Sarbabhartaiya Panchayat Parishad ni Tripura State Committee rok agulini Government Medical College ni Doctor rokno fataro private practice mwthakmano tiyei haste hapangni dagimano chajakya angai o khorangti sama o tangbutango tongkha mothani Tripura State Committee ri kasko Congress MLA Birojit Sinha bokok silchawi shaka Doctor rokno private practice mwthakna obo hapangni bukhakti wan sugui mania tei oboni Daratei tongko songlukuro kebangkok birmano kelaijak Birojit Sinhani kok hinke GBP shak hamnogo tabuk boka hamke se shak naijakya kho jotoni salai birmano kelaikha shak deria ro private practice mwthakma bagai kebangkok nursing home tabuk shak nainai koroi tei babaisa shak hamnogo hinke shak chaya rok jora kolok romoi nasingai matongoi teibo birmano kelaikha মনে করি অবাস্তব কারণ জীবিতে সেরকম কোনো পরিকাঠামো নয় নেই যে হাজার হাজার রোগী পরিষেবা পাবে এবং এই প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ হওয়ার ফলে যারা ডেলিভারি পেশেন্ট যারা মায়েরা যে সিজার করবে ডেলিভারি হবে শিশু জন্ম হবে তাদেরও প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক নার্সিংহোমে এটা একটা বিরাট প্রতিবন্ধতার সৃষ্টি হয়েছে এবং জীবিতে এখন দেখা যায় রোগীর ভিড় একটা কাজ জোগাড় করতেই 2 ঘন্টা দাঁড়ায় Khorangti sama dangshani simi leriawino hapangni owan sukmungno rosawi naharei nangmani shakhamni shepte bo kaham khlainani bagai kobokha khorangti sanai rok fia private practice mwthakmano tei baksha hinke chajaknai tongo tangi hinke chugya nukhungni borok rok private rang khibiwi mania rok tabok shakhamnogo thangai naijagi mankha tongko songlukurok hapangni dagi maragai shep kaham mankha haini bagai lukurokni kahamni bagai wan sukui dagi mano kebengwi khorangti sama obobusuk jaratei cha tabok cheri naye sumong achaikha Bureau Report News Now